Israel indona chuan ni som ni chunga ota a noi chimi antumber Hamas te nomna alang chiang tatul tul mai nimin le ni zanlama Israel indo thlona te anchet na munza ni som nga velan beya hengjinga hian Hamas hovin rocket an ka chuana lai atel nuala chungjinga then khat chu mox le primary school bulate anbun niin IDF chuan an soya indo chung zongin heng mun civil mi te chen tamna lai atang hian Israel lam hoin rocket an thlolu deuh reng nin an soi Hamas ho hi Israel lam chuan civil mi te in phen na tan an hmang tangkai tian lo soi to thri na ni kha chumi fiana tan chuan tunan mun bitum te hi an hmanga Hamas ho hian nu nau te an hmathea an phen atangin Israel hi an sai vengat nga thrin hei hi indona a tactic chi khatani mai thei mase khovel ram ranga Gaza a Israel chet na hi an soi selin du lo lan tirna kongzo a thleng cham chia indona poisailovin an turna sa hle hi thil thalo tak ni ma se Hamas hovin Gaza mi te an kai roi dana hian tuar lo thei lo din muna anda ve bokane Israel demna hi aring so takhop mai UN Secretary General chuan October ni saria khan Hamas te hi anchemol toplo kumtam tak chung ra be an ni na ra chuani tilam hoi zong in a soi chuaka hei hi UN a Israel palai chuan adem thu soin UN Secretary General hi bang turin a phuta Israel chuan UN mi le sa te chu anram chunga lu phalna visa anpek chu lo tur thu apuang ngal Jordan le Mauritius te malak na in Israelin Gaza a cheta tho chungchanga hian UN chuan thut khom anei le don boka he buaina hian UN lama chia hne choviau tamai UN Security Council a Gaza mi ten chom dolna an hmu theinan inka haipuan ni ro se ti resolution Brazilin an putlu chu US in aveto in hnola US rotna Gaza chengte chom dolna huna om theinan inka haipuan ni sela chuti lai chuan Hamas te hi anral thuam chu sakin Iranin ral thuama puina hi ti top ni ro se ti po Russia le China in an veto thil ti theina mangin an hnol sak ve boka Russia chuan US rotna hi Israelin Gaza a sipai chakna atirlu theina tur kong honna ni atia inka hai chungchanga resolution aron duang vele a mase kengko turin avot mamo zat aphata chuanglo UNSC hian thumum annei theimeulo USian Israel hi engti hoizong poin UN a athlawang alo hauto thrina mase ati ngai zen lovin inka hai ro chu arotel takhau maya Israel chuan inka hai puana dulem lawani kha hetia UNSC in thumu man nei theitak lova chuan veto power om to lona UN General Assembly chuan zirtomni hian inka hai puan rotna arab ramte resolution duana vote an thlak dona vote thlak mang hian anon lam ti chiang ma se resolution hi ti puitlin ngei tur ti nairo anilem lo thungane ramthranga sarkar chuan Palestine nampuan zar khap ma sela mi puin thilti pui in khelen le adanga anlek chuak na sa hlea Palestine mi te torna hi an tuar pui tian lantir chamchi boka European Union thung chuan inka hai puan rot top Gaza a mi pui te torna hi anasa zela anni tin mamo atlem tak zel wangin inka hai hi neilo chi nelove antine Hamas te nomna pakhat IDF in anti chuale pakhat chu mipui marlama tanga chimlama ral tlan tumte anka phlum ti hine IDF chuan hemi chungchanga hian Hamas ho thli thlai tu military intelligence ten Gaza cheng mithen khat anbiak pona anti chuaka Gaza marlama cheng te inthiar chuak tur chu Hamas hovin nasatakin andanga Munthan khata chuan inthiar chua tumte ankap ninan soya
Kanionis khua a luna kong andang ping veka mitam tak chu an khua kir le turin an nor let bok nin an chalane Israel hian Gaza marlam hi thenfaya che tak takatumani kha chumi pialama chuan Kanionisa Hamas te in khuarna athaviau bokani ome he khwa hi indo thlona le indo longa trangte in an beifo boka Nizan Khan Al Jazeera ta na thok journalist pakhat chung kwa chu Israel in do thlona te chetna wangin an thia Israel hi achena bokani yang UN chuan Gaza ram chunga mun hi ma om love ati Gaza hian mi sang sari vel an thi to niin Hamas lam chuan an soitel bokane hetila hian Hamas ruai tu pakhat Al Arori chuan Indo an latran lo ti soi chuak ve thunga Israelin leilam sipaite aron tirlu tani chuan kan lo sop rep don ati ve mek Indo thlona nen Israel hi nasatakin chema se Hamas te kan la chak to ka Israel sipaite lo hne turin kanin pe atia West Bank lampo lo trangtlat turte Hezbollah te tan tunin do na hi anin do na ni ve thu te asoi boka mitang chungchanga ramdang khwa le tuini na nei kopte chu Gaza hian mi khwala neya Israel mi le sa dik takero chu Palestine mitang tenen kanin thleng nga yang ati mitang hi zahni le somni pali borvela noma nimin pia khan mi pahni chu Egypt kaltlangin Hamas te hian an lo chuwa to bok mitang an lom hi Israelin thapu ela tholo chan pakhat nina langa Athen soidan chuan inbiak na kalpui tu ten hun tamzok an nei theina turin Gaza Israel hian sipaila tirlut lo mai chawani antia mitang chungchanga hian Israel chuan indona mi hren nei hi poi khoina nia Hamas te hian phutlet engma om lovin an mi hren te hi an chua turani ati US President le Israel Prime Minister te poin mitang te himtaka an chua theidan turkong an soiduna Hamas te hrenji nga hian American mi le sa po anoma hebaka hian Gaza a ramdang mi omte an chua du huna himtaka an chua theidan tur ngai tua angai chungchang te an soidun telbok Gaza hian tranpuina lut zela Voin Khan truck pasari velin damdoile an mamodang then khat thiar lulenia US chuan Gaza a nunauten an mamo an mu theina turin tranpuina hi chumlo chatlova thiar lu andua Israel chu firfiaka chetna laka inveng turin dikna neya chuti rol chuan he indona azo huna remna le muana tluan tling awm theina tura ma la turin abeisei tian soitel bokane hetila hian Israelin Gaza a sipai tirlu atum chungchanga tun thlenga la chet lo chan chu US in ven himna lam angai tua theina tur niin US a Israel palai chuan soi US hian Middle East a sipai in khuarna anei nuala hengte hi firfiak te ban pha ka mani wangin beina ato palthula anlowin buat sai theinan Israel chuan sipaila tirlut lovin achet holena tura bung thar hi alapot khotlai nina soi Israel hian tank nen sipai then khat chu Gaza chunga atirlut ta deuh renga nizan kha atirlu tamber trum nia soinin firfia kho puak thei thil kamte an mun ma then khat le an missile ka chuana te anti chiat saka Hamas lam chuan Israel helicopter kan kap thlae antia IDF in chutiang thil chu athleng love anti ve thungane Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan leilama chetna hi lian thamzo kin athleng don ti soinona ma se engtika nge engtiangin nge an chet don tiro puanzar thei ani lo thu asoya Israel Prime Minister hian October ni saria thilthleng chungchanga khan indona hanzo sela ti sual nei zong te chuan zona an chana nga yang chungjinga chuan keipo ka bang lowang atia firfiak te chetna
Israel ram chung ven himna a pop omlaya khan tu thiam lo nge ti an la chui thale don niin alangane